Desperado. Napalabas, iti panakisarita ni Warren ken ni Melchor. Kaslag burak ti dara tinaud-udi, ngem di na impadlaw daytoy. Kinasarita met ni Andrea ni Lydia, ta isunto kumati katinulong daytoy inton agadalan ni Karen. Naglabas dagiti aldaw, nagrugin ti klase, iso a maikawa metten da Melchor ken Andrea. Nagawid met ni Warren, tanapan nakinita ti malmalpasen nga imparamid na. Ngem nagsublimit lang daytoy iti kamalaman na. Iso akasla nasakitan ni Andrea. Iti daytamot la malam, inawagan ni Ismael ni Josie. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Desperado. Sige. Uray kasta ti ibagbagayo kanya. Iba't patag kayo latakan ni tatang. Ngam na siyak, lipatan kayon iti amam. Uray kas din ni tatang. Awan mo't yamok adak kala nagkamalyan na. Bueno nagbasulan na kada kayo. Naglastog kan ngagsasao iti kasta. No adda kala dito ikinabkabil kan. Nanang. Iso ano day talaang ti ibagam? Huson, ibagam kit di iti amam. Ngaglilinipat tayon. Huh. Puisit day tiyeng Ismael. Pagburburakan na ti darak. Ay, nadala dito talaga akinabkabil kon. Ismael, kapay adi ka pa'y maturog. Rabi na. Umunakan, agripaso akpay. Agripaso ko nam. Ngam day tamat la cellphone mo tigiga, ma'am. Talagaan na mismo mat ni Karen na niya. Saan ani Karen, Alvin? Ha? Sino nga ron? Ti inak. Ngem, nasakitan ang iti panakisarita kan kuana. Apay, inawagan na ka? Tiyak ti mawag. Ngem, nagsasakit dagiti imbaga na, Alvin. Apay ngamin, anya dagiti imbaga na. Talaga ako na nang aglilinipat kami kanon. Anya? Nagsakit a panunutin. Apay kas diti inak, Alvin. Kaslawan ganas kun nga agadal. Ay, di mo raramidan dito, Ismael. Para iti masakbayam dito apa nagadal ta. Isuad din mo ko maibaga. Nga isardeng mo ti agadal. Saan, bro? Ne, rabiin. Ngumawan pa'y ni Karen. Itaman pa'y. Napan nga ta ijayayan ni Warren. Awag aklangan. Tap na sa anak nagdandanak. Mama, nasip nga ta anak matan. Ay na anak ko, awagan ka kuman. Tani, damagak no nagawid ka ijayayan ni Papam. Adda nga min importante nga inaramid ko. Iso anasip nga tanak, mama. Pasensya kayo na. No kastamot la ang amarigatan ka. Agawid ka la ang ije pagnanaudan ni Papam. Kabailak, mama. Ngam nadanton pang rabi a klasik. Di agawid akto iti ayan ni Papa. Ala, makaamo ka nga rod, anak ko. Mabit lang, mama, ha? Agsukatakpay, tamangantan. Mabisinak metten. Sige nga rod. Tainak isagana ti kananta. Anyat ibagam, Andrea. Rabina. Kinasarita nak ngamin di kontraktor mo ita aldaw. Kat kunana, amalpas ka nun ti ipapaaramid mo inton Sabado. Tay talaga yam. Inawagan at mutlay tay. Katimbagak na inton Domingo ngay tad ko ti bayad da. Awisag tumot idan na dumaray ti maangay a blessing. Anyang iti maisagana para iti blessing. Uray duwala nga baboy. Tawisag tumot tan dagiti katrabahuak. Tapno makita dati makagapo. No apay nga agkarabsen tak idi. Doa baboy? Una yan, Warren? Apay, madi? Di ko nak, saan mo panunutan ti magastos?
Masukatan tumatlaang. Sige nga, Rod. Pasensya kan. Mala. Agawid kami inton Sabado. Maturog kan, tagin anak matan. Bye. Bye. Una yan ti asawa. Kaslawan nararagsakan na makisarsarita kanya. Agasam. Doa baboy ti maparte para iti blessing. Ala, makamutitan. Total, iso ti nagdesisyon. Saan asyak? Awan ni mama. Sa dino nga ta tinapanan na. Kung nakagpakada ako man. Tamapan ako ni di pagadalan. Ada siguro iti ayan ti parot. Kita aki jay. Kun kat. Bigbigat akasangsango na ti parot. Dayta, ada akong iti malikodan na. Hello, Blolia! Karen, Ma, sapsapulin kayo ije balay. Ngam, adda kayo matngagpaiso dito eh. Mapana ko nagadal. Karen, di mo liplipatan ha? Ibagam tagawid nga agawid da Alvin kan Ismael. Tainton Domingon ti blessing ti swimming pool tayo. Agpaiso, mama? Talaga analpas aminan? Wen, doa ka no ababoy ti paparti ni papam. Anya? Wen, kaawisan na ka no dagiti katrabahuan na. Wen mama? Nasaya at mutkit di. Namalpasan ti blessing ti swimming pool. Wen anak, sige, mapan ka nga rudan. Tani, banbantayak pa iti parot ko. Talaga napatagkan ka day taparot mo ha, mama. Una, tawan mat nga rod ti ubing abambantayak. Awan mat ti kabsat mo. Amom ka rin. Kaya't ko kumapay ti aganak. Tapno adamat ading mo. Di kay man mangloko kasta, mama. Sa anak amang lokloko. Talaga kayat ko pa'y ti aganak. Ngam. Ay. Hapay nga rin nagsinay kayo. Talagan saan kan ang maaddaan iti adin. Alvin, umuna ako naman pa ni pagadalan ha. Agdiretso ako namin ni library. Nagsapa ka matan? Inak nga rod ag-research. O sige nga Rod. Sumaruno aktulangan inton madamdama. Urayik pa nga man iti may sa border. Agbayad ka na inton madamdama ket. Sige, mapanak nga rodan. O sige. Masyanak matitigayam ko. Naimbaglakit din tanaanos latang agadal. Itilaksit ti parikot ti pamilyada. Masapa kami nga gawid ko ni Alvin inton malan. Masaya at man. Tapno makasaritak ni tatang. Ibagak timbaga kanyak ni nanang. Hello. Ha? Adda kan, Karen? Wan, nasapa ka nagbiyahe. Taadamat umay ko aramidan dito library. Kat, husto-husto ang nakita ka. Kasta? Uy, apay akas lang naliday ka. Adak lang arudan, di ka pa'y laagisam. Pasensya ka na. Nasakit lang amin ti ulok. Nasakit ko na? Apay? Awan? Apay nga ruda kasta ka. Saan na dahil tati pagparikutan? Ag-review ka kit din. Tanda dito yung library. Talaga nalpas gayam amin nun, Andrea. Yung papaya nakasarapay lang, JG. Mailukat to amin, inton malpas ti blessing, Melchor. Kaya't masawan at the blessing nga mapasama. Wan,
Kat inton bigat dayta. Kasta. Dua ka no ababoy ti maparti. Ta daytang matimbagan ni Warren. Alaan dan to ka no ijay syudad. Bongga nga ron ti blessing. Juan, ngam sa nabale, dati mat-asawak ti nagdesisyon. Iso mati ang gastos. Sa bagay, dagos matla masukatan ti gastos yun. Itanto pa'y kat umadadon ti customer. Iso mamuan dati iparamid yun. Sigurado, ado ti umay. Iso di kagdanag, Andrea. Sa bagay matkat di ngam amo Melchor. Naragragsak ako man, no kanayo nakadwak ti asawak. Ah, Iso ano dat luma? Adamat sakit tinakam ko kankwana. Gaputa. Ad-ad nga pangpangruna na ti trabaho na. di kag panunot iti madihi, Andrea. Maawatam kumamat ti asawam. Kaputakas jay ti trabaho na. Ngam, ibagakan ka tipod no. Sipod nagkalaysa kami. Manmano dyan naragsak apan nakilangan na kanya. Iso ti may sa arason, no apa yan nagabrudak. Ah, Ala, saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Ingkakit din dalusan ti pagayaman na gitubing. Tainak man awagan ni Lydia. Ibagak nga umay amasa pa dito'y inton bigan. Ako mo na ipan magbitay, Karen. Awanan ti klase? Awanan. Uray ka. Saan ka di? Nalpasan. Urayak langan ni Alvin. Tada pa'y may sa klase na. Aggidan kami nga gawid. Nasaya at matagawid kayo. Agkukuyog tayo na. Urayan na kami? Wan. Uray agdiretso tayo ijabalay. Ha? Apay mat? Pablessing ti swimming pool mi inton bigat. Ah, kasta? Wan. Kat masapa da pa nga umay ijabalay inton bigat. Kadwa na dagiti katrabahuan na. Kasta ka di? Wan. Angam. Haguray ka. Abay kasta ti panangkitam kanya. Kasta na. Adda kayat mo nga ibuksilan. Ngam di mo maibaga. Awan, Karen. Apay nga ruda kasta ka. Awan nararagsakam. Pasensya ka na. Amumot siguro ti makagapaw. Sorry, Karen. ada ka maggaya man, Ismael. Apay nga may kaadagos dito outpost ngayon ko. Agsukat ka pa ya. Kaya't ko lang yung may bagatin baga kanyak ni nanang tatang. Apay, nagkita kayo? Saan? Inawag ha? Yun, hindi po na Huwebes day dyan. Anya nga rin tinagsaritaan niyo. Dahil baga na kadi, agsinubyan kami. Nagsakit na panunod ang tatang. Ibaga mo no niya timbaganakan ka. Nagpakpakasyak nagsinublan kayo kuman. Kuna na lumipat mata ka nun. Ha, Oray siya ng anak na. Imbaga na alipatin na kanungatan. nagalasan tikas tangay baga na. Iswa masaksakitan at tatang. Kaslapay kat awan ganas kong agadan. Apay akas dyan ni nanang. Di nakalaka din mapakawan. Awan basol ko kenkwan. Iso at di mo ibaga tikasta. Yaramidam gitdi. Sursurwa malipatan matanti inaw. Nukas jay ti imbaga na ka. Ha? Taga po iti dayta. Talaga nakapangadang ako tayo. Di pata konti inaw. Ay na, nagadugan yung dagiti katrabaho mo intugot mo, Warren. Wen, tag-swimming ta kano. Anyan? Un gayam. Inawis mo kumamat dagiti karuba dito ya.
Para iti daytoy apasken. Nasa papay ngamin. Ado pa'y ti umainton madamdaman. Masaya at nga ron, kasta. Sige. Dito'y kapay. Tayo nakitaan ti luto da pagsasanguan tayo. Napanmanin iti ayan dagiti tao niya. Kas naawan iiliwan na ang makisangsango kanya. Mapanak man laangan iti ayan ni Marilyn. Iso laangan ti kasang. Papa, umay ka kadi. Kaya't ka kasarita. Apay, anya ti bagam. At dain baga kanyak ni mama, akayat ko matama pasamak. Anyo dayta? Kwa. Isugaya mapag-aayat ni mama abang bantayan ti parot na. Apay nga gisam kakasta. Kwa papa. Kaya't ni mama, ama adaan iti kabsat. Uray lalaki, wano, babae ka no. Basta, adaw ang wirin na. Aniya. Di ka man mangloko akasta, Karen. Saan ka pa? Talaga nga imbaga ni mama kanyak. Ang kayat na ama adaan na iti kabsat. Kaya't kumat-apa pa. Pasensyakan. Awanan iti panunot ko dayta. Ito ni Fatheran. Ni, simbang pat gayam ang tigayam ko apadi dita munisipyo. Isu timang misa. Sige, dito'y kapay tayo nakasarita, Karen. O sige, mangan ka lang ta Ismael. Ado ti makan. Adda pa'y salad no kayat mo. Uston, nabsuga ko, Karen. Uray tsak matkit di ah. Ismael, kita mo. Nagadot ti agbibigos ang kakadwa ni Papa. Uy, Ron. Talagang, ano ti bisita yun, Uwan. Kat, agbibigos da ka no, aging gain ti narabiin. Kasta ka di? Kastamat ti kunada. Ayan, kita akman no kabaulanda. Kita akman no saan da ang malamit. Ita, tanapukisa kon tibuok ko. Simpak matentiwig nga usarag pay lang idibalasan nga ka. Katno talaga nga awan masapulak kapag sapulak ditoy. Talagang aramidak mananti aramid ko idibalasan nga ka. Kabaulak pay lang, uray kastuyan ti edad ko. Imposible mat adyak kabaulan. Oy, Melchor. Apay nga adda ka pala ang dito. Ika sumangon ado ti pulutan ijay. Awan ganas ko. Kan nakababain mat kin ni Warren no makita na ka makipulpulutan dito. Unay kakit din aya. Ay, sa bali man ang ti pampanunutem. Oh, Kunakon ka. Ay, sika ka talaga, Melchor. amom ligyo. Ibagak kan ti naramid ti asawa kada kami kini Ismael. Apay, anya manan ti inaramid na. Tinawagan ni Ismael ti nana. Kaya timbaga na alinipat na kami. Talaga di na kami ipatpatag ti asawa. Unay matan. Apay, akas dyan matan ni Mari Josie. Naitangaron ka. Iso nakadesisyon ako tan. Uray masaktan ti anak mo. Jakmetan kaya ti makisinubyan ka ni Josie. Napukawan ti panagayat mo katikuana. Saan nga tan nga agbaliw ti pangadeng ni Melchor. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Desperado.
Desperado. Napalabas, idi inawagan ni Ismael ni Josie. Danda ni makasangit ti baro, idi imbaga ni Josie alinipat na idan nga agama. Gapu iti dayta, kanayon amalmalday ti baro, nga isumeten tinagsidawan ni Karen. Iti panagawid ni Ismael, impudno na iti amana ti imbaga ti inana. Nalaos met ti pungtot ni Melchor iti dayta na amuan na. Iso nga imbaga na meten kini Ismael alipatan dan ti inana. Kabigatan na. Naangay ti may kadwa a blessing para iti swimming pool dawaren. Ditaan adlaw ni Lydia ngagparparikot ni Melchor. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Desperado. Iso ang nakadesisyon akmatan. Uray masaktan ti anak mi. Jakon kayat ngagsinubyan kami paikan ni Josie. Napukawan ti panagayat ko kankwana. Iso ang nasay-saya at langan nagsina kami. Apay. Talagang nga imbaga na, nga awanan, ti panagayat na, kada kayo. Wan. Iso nga agbababawiak. No apay nga inayat ko pa'y langin. Nailaw anak lagayam anak iasawa kan ko na. Di ka kumaagsaw iti kasta, pare. Ay, saan mo't siguro akasta? Naibagaan nala siguro ti kasjay. Gapot mariribo ka, nakaskada kayo. Kana, guston mariridya. Santa na pagsaritaan pa'y dayta. Mari Andrea, agpakada kamin iti anak ko. Agawid kamin, tani, sumipngatan. O sige, Mare, da kayo ti makaam mo. Ahon gayam, ipalagip ko manen kan ka, ha? Mangrugi kan nga umay dito'y inton Lunes. Wen, Mare, saan aparikot dayta? Agyaman nga rod no kasta, Mare. Tani, mapan manen ag klase dagiti anak tayo. Datan tulaang manen ti agkadkado. Ay, wen umayak to nga rod, inton bigat. Mama, api ati kay pala maturog. Tantan awak la ti amam. Di pa'y matla umay dito'y balay. Ay, kat maawatan nyo, At dapay nga min dagiti kakadwana. Kasta kadilatan akanayon. Manmano lang arudan nga agawid. Ngam no umay dito'y. Kaslawan pa'y panawan na kanyak. Mama? Ure asino mat siguro nga asawa. Masakitan no kasta ti aramid ti asawa na. Kayat yo asawan. Agsaksakit tinakam yo kan ni Papa? Saan matkit ti akasta? Sige anak. Saanan aday ta ti pagsalitaan ta. Ala, ingka maturugan ta ni Rabiin. Aggahe ka manen inton bigat. Mama, di kay kumaagap-apakan ni Papa, ha? Saan anak? Dinto mapasamak dayta. Gapukan ka. Mama? Maalahin ka maturugan. Sumaruno akton. O sige, da kayo ti makaam mo. Sige ma, maturugak nga rudan. Sige anak. Maawatan nakmat siguro ni Karen iti day siya na ibagak. Talaga ngamin ang masaksakit anak. Napatpatag ti trabaho ti asawa kan dagiti kakadwana. Ngam iti siyak nga asawa na. Apayakas siya awan met ti amok anagkurangak kan kwa na. Nakaring ka ba't gaya man, Andrea? Juan, jak nakaturok iti husto iti Rabi.
Tapay mat. Masapul ka di pa'y nga ibagak. Ang masaksakitanak itar aramitam. Aguray ka man. Apay anay bagam ti kasta. Apay, adabasol ko. Awan matkit di. Apay nga ron nga ibagam ti kasta. Kasanumat ngamin. Ita ka lang nga agawid. Awan pa'y panawan mo kada kami iti anak mo. Imbag pa'y dagiti katrabaho. Nagmayat ti din ng gayo. Kat, day talaang ti pagsaksakitan tinakam mo. Kasta ka di. Ibagbagak lang tipod no. Tilakid kidawak. Ikan na kami kumamot iti panawan mo iti anak mo. Di na kami kumamot lip-lipatan. Nung linipat kayo, idi pa'y kuma. Iso di mo mat ibaga ti kasta. Pasensya ka no rin. Kat, agpasyudad kayo manan. Wen, masapa kami ang mapan kadagiti kakadwak. Ala, mangan kayo pa'y ngarot. Tado pa'y matinabati ang makan. Uray saanan. Saan damot ka nun na kaya timangan. Napsog day ti pulutan ang nagpatpatnag. Ala, da kayo ngarot, timakam mo. Manuti ka sa pulam, Ismael. Urayin ton sumarunon a Domingo a dumawatak. At dapay nabati tata. Nasayat nga ron no kasta. At daman kidawak tata. Anya dayta? Mabalin ka diya sa anak nga agawid inton Sabado. At da ngamin na patagapapanak. Sa dino ti papanam. Mapanak ijayan dananang. Inakmanan kasarita. Anya. Unay kakit din ayo, Ismael. Apay aya nga ipilit mo ti kayat mo. Tatang, Kas dyan lang arudan ti imbaga na kan ka. Agpilit ka pa ilaeng. Amom. Agburbura kan ti darak iti dayjay ngay nam. Iso ano mabalin? Saan ka na mapmapanijayan da? Tamo. Di na kan tumatlang nga sigasuan. unay mo ti kastoy kasasad ti pamilya tayo. Sang kabirok, sang kasang lang arudan ako nada. Madadahal pa itilinangan tayo. Amok ti makagapo. No apay akas jay tinam. Anya ko matatang. Saan pa apanawan tap no mamuam? Basta ti kahit ko lang nga mamuam. Napukawan ti panagayat ko kankuana. Tatang, Iso atap no saan met ngag sakit tinakam ko kan ka. Saan ka mapanijayan na? Agawit kakit di dito eh. Kaya iso pa tangdan mo iti may sangal daw. Tapno saan ta marigatan. Napanan ni Ismael. Amok. Di na may concentrate ti agadal gapo iti inaramid ti inana. Ken ti imbagakan ko na. Ngem sapay ko ma. Tamawatan ng mata. Sino nga tatay ita? Sige! Ilungkat mo lang na itarwangan. Tata, nainbaga bigat mo. Nakarubot ka din ni Ismael? Sigamot gayam ka. Rimuaro na itaypay. Anya? Napanan? Wen, apay sana nagpakadakan ka? Saan mat? Sige nga ro, tata. Mapanak pa'y. Sige, karan. May samot day tabalasan. Bigbigat. Noon niya nga tamanan natin ibaganak ni Ismael. Agar mo sarakit din. Kalpasan na. Agtrabaho akon. O anya, makikuyog ni Ismael, Karen.
Imo na kanon, Papa. Bayam nga Rodan. Ingkalanan dagiti gamit mo. Tamapan tayo matan. Sige, Papa. Alaak lang ang dagiti libro. Oh. Apay, Andrea. Kit-kita anak matlata na kasta. Kaano ka manan nga agawin? Ay, jakam mo. Ngamjay ko nak. Sikan ti makamo iti swimming pool tayo. Tapno masikasok mataos to ti trabaho. Sige. No isuti ko na. Aguray ka man. O payakasta ti jar mo. Bigbigat akasta ka. Apay, di nak maawatan? Ala, Huston. Di ka nagungat. Maawatan ka warin. Gapo iti trabaho. Matlagayam. Saita, kaslawan raragsaka mamang parparubwat ka na kami iti anak ta. Huston, di ka nagungat. Oh, gayam. Madamag kuman, Andrea. Agpaiso ka diti imbagam ka ni Karen. Akayat mo pa'y amaadaan ta iti anak. Ha? Agpaiso ka di. Wan. Aglunak. Agpay sa day tanging bagak. Ngam, saan mo na panunutan day dyan? Pasensya kan. Awanan iti panunot ko ray tabanag. Sana bale. Tadamatan ni Karen. Isulangan ti pangituunan tayo ti atensyon ta. Mabalin, Andrea. Alvin, sakbay amapan ka anak ko. Ada napateg nga ibagakkan ka. Anya day tananang. Maasya na ko na itigayem mo ani Ismael. Iso makaamo ka kumakunkuanan, ha? Di mo itulok nga aginom iti arak. Wananang. Talaga akas tamo ti ararami dagkat. Nasayaat nga ron no kasta. Ala, mapan ka nga rudan. Taagrubuhatak matan. Mapanakon, ijaayan damari Andrea. Sa anak ang naraksak. Gaputan nagsubliad akos ni Warren ijay syudad. Sigurado. Mabayag tumanan. Santo agawid. Ay. Anyangay nga ron. Talaga akasta. Gaputad damat nga ron trabaho na. Ano saklaan akasarsarita ni Blue Leia. Ala, mangan kan Blue Leia. At iti ka nung abukal ti mais. Awan nga min tinaalak asabong. Good morning. Naimbangag sapam, Andrea. Ne, sikamot kayo, Melchor. Aday bagam? Ada na aramid na kulungan day ta aparo ti jay guardhouse. Apay no, ijay langan. Uwan kaya man niya. Diyak matin na ibagakin ni Warren itay. Napimpinta si Jay. Makita amin nang iti umayag swimming day ta aparo. Sigurado. Dakkel ti may tulong na. Tapno adu pa iti umayag swimming. Wala. Pakanot pa'y nga rod, sa tanto ipan ijay. Sa din ti ayan mo, Ismael. Awan pa'y magklase mi ti kasto yung oras, Nalibata kung tinagpakadakan ka. Ayan mo nga rod ita. Kaya't kakasarita. Wah, adak dito boarding house mi. Anya? Nagdiretso kan dita? Uwan ka rin. Umay ka. Sambutam ti umuna a klasem. May sa oras laangan. Masaduta ka sumrak ita. Ha? Iti anyaga po. Amumot siguron. Angam, saran nga iso ti panunutan. Asikas mo kit ti panagadal mo. Amok. Nadagsan ti parikot yu iti amam. Ngam di mo kumawat iraman ti panagadal mo. Para iti masakbayam dayta. Karen, Isa pang nga asim.
No di mo masambot ti umuna a klasem, ti sumarunon. Sige. Kita, no makaumayak into madamdama. No di mo nga rod kayat ti sumrak, di agpasyar talaangan, tabarang lumag antiriknam, barang mapukaw day ta aparikot mo. Kayat mo? Ismael, sa dinutiayan mo. Ada ka kadidita boarding house? Si Kagayam Alvin. Wen, adak ditoy. Kalkal pas ti umuna subject. Apeng nga di kasi mrek. Awan ganas ko. Masaduta kon. Kapoy ti mapaspasamang iti pamilyami. Daitan ti kong kunakkat. Yung pangasim ko ma Ismael. Di mo iraman ti panagadal mo. Asino mo't ngamin ti makanos no kastoy latan ti mapaspasama. Maawatan ka. Yung di mo ko mairaman ti panagadal mo. Para iti masakbayam dayta. Sige. Sumuragak inton bigat. Ngam pangasim ko ma. Di mo ibagbagakan ni tatang. Wen, ikarik dayta. O sige. Urayin kang harot din ton bigat. Asino ta dayta? Imbag lakid din tadyak pa nakaturang. Ang mga natagsing-singir iti bilmi. Ismael! Karen? Imay ka? Kasanumat ngamin. Tineksak ni Alvin. Kat kunana adi kalata ka no sumrak. Sige, umunag ka. Agsarita ta. Pasensya ka na. Sana bale. Sana kung ngaglangan inton bigat. Sigurado ka? Wen, nakababain mat kada kayo ka ni Alvin. Amangan no agsakit tinakom mo kanyak. Gapo iti kastong inaramid ko. Saan? Mabainak lang kami na talaga kan ka. Sika ka talaga. Ay, nagmayat gayam ti view dito'y boarding house yu, Ismael. Ada yung agpaiso iti kalsada. Ngam presko ti angin. Dahil dati pagsayatan na dito eh. Ang ti palikot. Medyo aday ti pagnahan. Karkaro no pa nagtutudo. Day talaang Sige, agmerinda ta. Kat itulog ka inton madamdamay di paradaan. Wano di boarding house yo. Ijay laangan paradaan. Taagawid aki jayan tayo. Nakakaasimot ngamin ni mama no agmay maysa. Sige, itulog ka to nga ron. Kung akon ka, napimpintas dito ya pakaikabilan na ita aparo. Wan nga rod, nagadudag iti tao ako mitkita dito ay. Kat inton madamdama, asit gandan ton na iti aparo. Ala, ingka pa'y nga rod ag merienda, Melchor. Tabantayak pa'y ni Blue Leia. Nintuli dyan ti kadwak inton madamdama. Sige, panawan ka pa nga ron dito, Andrea. Ni Melchor, sa dinutayan na, Mari Andrea. Apay, di mo makita? Adda ija ayan ti guardhouse. Iti apay ti kulungan di parot ko. Ay, amom, mas asyanak kan ko na. Apay anay bagam ti kasta. Gapo iti mapaspasamak iti pamilyadaan. Talaga asaan dansan ngagsinublan ka ni Josie. Kasta? Ay, agpada kami nga rod. Apay ana ibagam ti kasta. Ngamin, dakkel tinagbaliwan ti asawak. Napatpatagan ti trabaho na. Ngamsyak nga asawa na. Awanin ti panawan na kanyak. Ha? Apay anak ko nam ti kasta, Mare. Sagpaminsan lang arutan nga agawid. Agsubli at akos. Kaslawan nararagsakan na ang makilanglangan kanyak. Iso ako na,
Nasaysaya at lakuman asaan mi nga impapaaramid dito as swimming pool. Nagsubli ak lakuman ijay abroad. Anya? Anyamat ti agur-uray agasat ti pamilya da Andrea. Gagayem, ti uliwan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Desperado. Insurat para iti radyo ni Romel Sarmoyan, ken iti direksyon ken musika, Jonar Rebutaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay